jing kundo kelade be joint action committee baki sejuk kerong basno baki lightly seng malang KSU FKHP ba SNWF hadin jongka jingya te kam gejungi kuma plei yo skawai ka jujor ki pai ba nusno po than muslim kami kawai ka notification ya ka muslim subdivision MCL ban IT no syaka private company la ka franchisee de hadin nilai syong jilang lang bagi nusnong bagi rong basnong bagi para seng malang u shotrik brai September la syim garai ban kenu ya u menteri jong pe ya tan coding I ba pastun tensong te hane kasi mentang layu ya kendo bat ngilayu ya kren syai ba klem kanu no ka awareness syaki pai ba lemba jong ki rang basnong ki dar basnong ki community kane ka franchisee in pala ban IT ya ka upstream subdivision syaka kini kidoro ki private company but even power jing so lemba ki jingduna ki pelajar mensyua kom apo mau perwan mau penram bat sipo garoru la syim lemba jing ki fetko kaba jinge kalong ka jinglip light kakak hari kat kum gejumut menai ki private company la ne franchisee kadi bi jumut jungki ba kandang ba ya ka jing ai penbha penbiang ya ka boarding Andai kalong hi kumju wat dan kapor kumbala aja po da dengri ti kalong wos syu bani ka bungswa te hadin ba ngi ekran ban iru kalong ba kini ki substation kaban IT nadu substation hadu ka power hadu ka billing sya kini ki private company kalong kai ka ba yang stay namar kum ka nongpo headquarter ru inang don ka transmission lani ka substation tang ka ba khadui KV de kampat poi hadu kata ba ki nong ki consumer kinlong ka ba ki ban penbiang ya ka boarding bot kena de transmission kamut kumngio ya ka boarding jungi nang te na po stage 1 stage 2 3 4 musning shadow po sinong po kalong ka ba por kene ka por ba juruslap jur kaler usaina volunteer kunno de ngiong ya ba pastun tensong ba in penderkam le bahaswa ye kini ki substation pen upgrade ki syaka 11 kV syadu ka 1.2 kV but haju opor ye kini ki smart billing but ki smart meter don kam manai awareness syai ye ki pai ba no sosno ba ki sotu ye ki advantages but ki disadvantages te hadin kata la ki pai ba ki shim garai ba kani ka biak trikam te ka syong ki pai ba hi re nak liang jungi hi bengiang menta lemba jo joint action committee kada hi hadin baki pai ba ki ot kinam syagi ba ban IT no ya kane ka MCL upsning subdivision syaka franchisee kat kum balami da notification joka sarkar an pentrekam hadu shwa bandap yakini ki awareness lemba joki ki dobas nong per te hadin kata ngi longi ba ngiru nagliang jongki sunjuk ki sang balang badan hamne ini le berbuden balada pentrekam ya kane IT no ya kene ka MCL subdivision sya franchisee kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngilai kan hamne menta hadin ngiyo iki awareness program kirang basnong kidon bakin sapentip sangiru balada kadon ka awareness program ka babiang baki ki la ban shim ya ka jing kli bat kiso hun ya ka ba ka sarkar kadon gejutmu te ka syong haki pai ba ijong hi kli ngai ka daw ba pi kumulong menta ya ka revenue ni tu ipi ka kala long 1.5 CR lane 1 CR Andrei kat kum jing ya pentep hangi kalong ba kaduna ya kata kajiyo te kat kum kata jiduna kum nangi te napo district riboi no ipi idon ki project angde ki hydro project ki stage 1 2 3 4 hadu mentangi position baki pai ba national jungi ki nalan ki consumer kim ju ai siu le ya kapilai te kata de jisha pala de pipai data ibrem lu ui khambun sipo gro hills ki mom siu tikna ya ka pilai te lada ngi siu tikna ya ka pilai but IT no ingi shi private company kambalong jinge ya ki consumer leadership khan kundong khamtam amar kajing ya kran but kajing ya nian joki private company kalong kham ya per ban ya ki nong tre ki bodon hapo misal mata ki beri ki trai ri crash jungi